Mu Rwanda abantu batandukanye biganjemo abakora mu nzego z'ubuzima n'abari ku ruhembe mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 bamaze guhabwa byibuze doze imwe y'urukingo rwa COVID-19. Ni inkingo zitandukanye zitangwa kugeza ubu mu Rwanda hakoreshejwe urwa AstraZeneca n'urwa Pfizer BioNTech, nubwo hari n'izindi bivugwa ko zizakoreshwa. Abantu benshi bagiye batangaza amakuru atariyo adafite hashingiye ku birebana n'inkingo. Ibi byanatumye hari n'abatinya kujya kuziteza bagendeye ku byavugwaga nabo batari bazi ukuri kwabyo. Uyu munsi nashatse kukugarukira ku by'abahanga bavuga ku bihuha bivuga ku rukingo rwa COVID-19. Iyi ni isi mu ncamake, naho nge nitwa Abraham w'Imana. Ntujye kure, ndagaruka mbikubwira byose. Igihuha cya mbere nibyo guhindura DNA. Ku mbuga nkoranyambaga benshi batangaje ko urukingo rwa COVID-19 hari uburyo ruzahindura uturemangingo fatizo tw'umuntu. Ikinyamakuru BBC cyabajije abantu bigenga b'abahanga muri siyanse bavuze ko urukingo rwa coronavirus rudashobora guhindura ADN y'umuntu. Zimwe mu nkingo zakozwe zikoresha uduce tw'ibigize virusi ubwayo bita RNA cyangwa mRNA. Professor Jeffrey Almond wo muri kaminuza ya Oxford aragira ati gutera RNA mu mubiri w'umuntu nta kintu na kimwe bikora ku turemangingo fatizo tw'umuntu. RNA ikora mu buryo bwo gutegeka umubiri gukora proteine ibisa n'iri ku buso bwa coronavirus. Ubwirinzi bw'umubiri rero buhita bwiga kumenya no gukora abasirikare barwanya iyo proteine iba kuri coronavirus, maze iyi yagera mu mubiri nawe ukamenya icyo gukora uhangana nayo. Ibihuha byavugaga ibi binashingiye kuko ubuhanga bwo gukora inkingo hakoreshejwe RNA yari ubwa mbere bukoreshejwe. Ni ukuri ko nta nkingo z'ubuhanga bwa RNA zigeze zemezwa mbere y'iki gihe, ariko ubushakashatsi butandukanye ku nkingo za RNA ku bantu bwarakozwe mu myaka ya vuba ishize. No kuva iki cyorezo cyatangira, izi nkingo zarageragejwe ku bantu ibihumbi byinshi ku isi ndetse zaciye mu masuzuma atandukanye y'ubuziranenge. Nk'inkingo zose nshya, buri bwoko bwarwo bubanza gukorerwa igenzura ry'ubuziranenge mbere y'uko ruterwa abantu benshi. Mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, inkingo zigeragerezwa ku bantu bakeya babyifuje ngo barebe niba ntacyo zizatwara kugira ngo bemeze doze nyayo. Mu cyiciro cya gatatu, inkingo zigeragerezwa ku bantu ibihumbi bakareba niba zizewe. Aba bantu baterwa urukingo, abandi bagahabwa ikimeze nka rwo ariko kitari rwo, maze bagakurikiranwa ngo barebe niba hari ikibazo zibatera. Igenzura ku buziranenge bw'inkingo rizakomezana nyuma y'uko zemejwe ngo zihabwe abantu benshi. Ikindi gihuha ni ibivuga kuri Bill Gates n'akuma gato cyane. Ni imyumvire ishingiye ku bihuha byakwirakwiriye isi ko coronavirus ari igikoresho cy'umushinga wo gushyira mu bantu twuma dutoya cyane Microchips tubasha gukurikirana, kandi ko Bill Gates wa Microsoft ari we ubiri inyuma. Nta rukingo rwa Microchip ruriho, kandi nta kimenyetso gihamya ko Bill Gates afite uwo mugambi. Bill and Melinda Gates Foundation babwiye BBC ko ibi bivugwa ari ibinyoma. Ibi bihuha byatangiye kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, ubwo Bill Gates yavugaga mu kiganiro ko amaherezo tuzagira ibituranga by'ikoranabuhanga bizerekana abazaba barakize, abazaba barapimwe n'abazaba barakingiwe coronavirus. Ntigeze avuga kuri Microchips. Ibyo byatumye hakwirakwira umutwe w'inkuru uvuga ngo Bill Gates azakoresha Microchip mu kurwanya coronavirus. Iyi nkuru yavuze ku bushakashatsi bwatewe inkunga na Gates Foundation mu ikoranabuhanga, yatuma amakuru ku rukingo umuntu yahawe abikwa muri wino yashyirwa ku muntu igihe arutewe. Usibye ikoranabuhanga, ntabwo ari kariya kuma kitwa Microchip, ahubwo ni igisa na tatu itaboneka. Ntabwo irakoreshwa kugeza ubu, ariko ntiyanatuma umuntu abasha gukurikiranwa, kandi amakuru y'umuntu runaka ntiyamuvaho ngo ajye muri database nk'uko Anna Jacqueline, umuhanga muri siyansi uri muri ubwo bushakashatsi bivuga. Umuherwe Bill Gates washinze kompanyi y'ikoranabuhanga ya Microsoft yagiye avugwaho kandi ibihuha byinshi muri iki cyorezo. Avugwa cyane kubera ubushake n'uruhare yagaragaje mu bikorwa byo gufasha inzego z'ubuzima no gukorwa kw'inkingo. Nubwo nta bimenyetso by'ibyo bemera, mu kwezi kwa gatanu gushize ibazwa ryakozwe na YouGov ku banyamerika hafi 2,000 ryerekanye ko 28% muri bo bemera ko Bill Gates ashaka gukoresha inkingo mu guteramo abantu Microchips. Ikindi, hari ibihuha ku cyegeranyo cyo gukira.
Hari kandi ingingo irwanya urukingo rwa COVID-19 yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga ibaza abantu impamvu bakeneye urukingo mu gihe ibyago byo kwishwa n'iyi ndwara ari bito cyane. Ifoto ikwirakwizwa n'abarwanya gukingira iriho amakuru ko igipimo cyo gukira COVID-19 ari 99.7% kandi ko kwandura COVID-19 ari byo byiza kurusha kwikingirwa. Icyambere iyo foto iriho ikigereranyo cyo gukira bisobanuye ko abari abantu banduye COVID-19 bakayikira kitari ukuri. Hafi ya 99% by'abandura COVID-19 barayikira kuko bivugwa na Jason Oke, umuhanga mwibarurisha mibare muri kaminuza ya Oxford. No kuvuga ngo yica abagera ku ijana ku bantu 10,000 baba bayanduye. Imibare iri hejuru cyane ya batatu ku bantu 10,000 nkuko iri ifoto yakwirakwiriye bigaragaza. Gusa Jason Oke yongeyeho ko mu banduye bose ibyago byo gupfa biterwa n'ikigero cy'imyaka hatarebwe igihe kirekire cyangwa kigufi y'indwara yicamo. Kandi ntabwo ari ugukira gusa, hari abandi bayikira ariko bagakomeza kuzahazwa n'izindi ndwara z'igihe kinini bari bafite. Ibi bishobora gutuma serivisi z'ubuvuzi zuzurirana kubera abarwayi bakiruse COVID-19 barwaye izindi ndwara. Ibijyanye n'umubare wabo yica binyuranyije cyane n'impamvu yo gukingira nk'uko Prof Liam Smith wo muri London School of Hygiene of Tropical Medicine abivuga. Avuga ko urukingo rukwiye gufatwa nk'umuhate wa sosiyete wo kurinda abandi. Mu Rwanda, ibiro bishinzwe kurwanya indwara zandura ziherutse gusohora itangazo ribwira abantu ko urukingo rwizewe, ariko hari abatagomba kwihutira kurufata ahubwo bagomba kubanza kuganira na muganga. Iryo tangazo riravuga riti urukingo rwa COVID-19 rurizewe, ariko hari abantu batagomba guhabwa urukingo ndetse n'abandi bagomba kuganira na muganga wabo mbere y'uko bahabwa urukingo. Niba ubonye ubu butumwa ni ukubera ko dutekereza ko bishobora kukugirira umumaro kuvugana na muganga wawe mbere y'uko ufata urukingo mu rwego rwo kumva utekanye. Niba waba waragize ibimenyetso byo kwivumbura gukomeye k'umubiri ku kintu runaka, harimo imiti, amafunguro, ibinyabutabire runaka, ibiterwa n'ibidukikije n'ibindi, cyangwa ubundi bwoko bwo kwivumbura k'umubiri mu gihe cy'amasaha 4 nyuma yo gufata urundi rukingo cyangwa guterwa umuti binyuze mu rushinge, harimo inshinge ziterwa mu mutsi, umukaya cyangwa mu ruhu, ugomba kuganira na muganga wawe wa hafi kubirebana n'urukingo rwa COVID-19 ndetse n'amateka mu kwivumbura k'umubiri wawe. Kwivumbura k'umubiri gukomeye kandi gutunguranye harimo ibimenyetso byo guhungabana k'ubuzima bw'umubiri nko kubyimbirwa isura, iminwa, ururimi cyangwa umuhogo, guhirita cyangwa guhumeka bigoranye, guhindagurika k'umuvuduko w'amaraso, umuvuduko uri hasi w'amaraso, ndetse n'ibindi bimenyetso bikomeye bisaba ko umuntu yongererwa imisemburo ndetse ukajya mu bitaro. Umuti cyangwa urukingo bishobora gutera kwivumbura k'umubiri, ariko ubushakashatsi bwakozwe ku mikorere iboneye n'icyizere ku nkingo nshya za COVID-19 bwagaragaje ko kwivumbura gukomeye k'umubiri bidakunze kugaragara cyane. Nyamara kuva inkingo zatangira gukoreshwa mu baturage, hamaze kugaragara raporo nkeya zigaragaza kwivumbura k'umubiri ku bantu bafashe urukingo rwa COVID-19. Ntabwo bizwi neza niba ufite ibyago byinshi byo kugaragaza kwivumbura k'umubiri ku nkingo rwa COVID-19 bitewe n'ibimenyetso byo kwivumbura k'umubiri wagaragaje mu bihe byahise. No kubw'iyi mpamvu ukangurirwa kuganira na muganga wawe ku mateka yawe y'ibibazo byo kwivumbura k'umubiri mu rwego rwo kumva neza ingaruka kwivumbura k'umubiri byakugizeho. Ufite amahitamo yo gusubika gufata urukingo rwa COVID-19 kugeza habonetse urundi rukingo rutandukanye, cyangwa kugeza igihe usobanukiwe neza ibyago abagira ibibazo byo kwivumbura k'umubiri bafite. Nyuma yo kuganira na muganga wawe igihe wiyemeje gufata urukingo cyangwa wiyemeje gufata urukingo kandi udashaka kubiganiraho na muganga wawe, uzahabwa urukingo rwose, ariko tuzagukurikirana nyuma yo kugukingira mu gihe cy'iminota 30 kugira ngo tumenye neza niba nta ngaruka z'ako kanya urukingo rwakugizeho. Niba ufite ubudahangarwa budahagije, urugero bitewe no kuba uri ku miti ya kanseri, guhabwa urugingo rushya cyangwa ibindi bibazo bituma ubudahangarwa bw'umubiri budakora uko bikwiriye, ugomba kuganira na muganga ukurikirana ikibazo cyawe kubirebana n'ingaruka zikomeye ndetse n'ibyiza by'urukingo rwa COVID-19. Mu gihe tutiteze ko hari ibibazo byavuka igihe ufashe urukingo, ntabwo turabona amakuru ahagije ku mikorere iboneye n'icyizere cy'urukingo mu bantu bafite ubudahangarwa budahagije bw'umubiri. Niba uhawe urukingo rwa COVID-19, hari ubwo bitagenda neza kubera ko ubudahangarwa bw'umubiri wawe budashobora kwiremamo ubwirinzi bukomeye. Ku bw'ibyo urasabwa gukomeza gukaza ingamba z'ubwirinzi nyuma yo guhabwa urukingo.
Niba utwite turagusaba kuganira na muganga wawe ushinzwe gukurikirana abagore batwite ku birebana n'ibyago ndetse n'ibyiza byo gufata urukingo. Inkingo nshya za COVID-19 ntabwo zakorewe inyigo ku bagore batwite, niyo mpamvu tudafite amakuru menshi ku ikoreshwa riboneye ndetse n'icyizere cy'izo nkingo ku mugore utwite. Akaba ariyo mpamvu umugore utwite agirwa inama yo kwegera muganga mbere yo gufata urwo rukingo. Nyuma yo kuganira na muganga wawe ku kibazo cy'ubuzima bigaragara hejuru, kimwe muri byo tuzagupangira igihe uzahabwa urukingo rwa COVID-19 igihe wowe na muganga wawe mwemeranyijwe gufata urukingo. Turashaka kumenya neza niba mwabonye amahirwe yo kuganira na muganga wawe wizera ku birebana n'urukingo rwa COVID-19 kandi ko ashobora kugufasha gufata icyemezo cyiza ku buzima bwawe. Ibyo ni bimwe mu bikubiye mu nyandiko yahawe bamwe mu bantu batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima yatanzwe n'ibiro bishinzwe kurwanya indwara zitandura. Nagushimiye cyane ko warunkurikiye. Nitwa Abraham w'Imana nahigiri isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nandi makuru yacu ataha ntakagucika ubwo ajya kugeraho mu wa mbere. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza naho ubutaha.